Ketheka wirigiro bwako nithirite uri na asubuhi njema iri Jumatatu tariki 13 mweri wa 4 mwaka 2026 bito wakabu mudharimi ngushigire ngatho cia mwanya ni bwega mono nontu bwite na mbere gukinyani na batwi ikinya tukiringa imero kiri rwa narua mbere buru tukethira tugitegira na kwagara ridori ki anganga matorene nireko andikibeto banteto baithirite bakimurika kuma mashinani nyumene tukethira tukimuramura ibaiko tegera ngatheti tone ni yari kunayo yethirite yakiringa biongo bya nyomba cia nteto gatheti-ine lafu nyumene kikosi mzima nchamurano bienine bakethira bakimuramura ciegie mishetho mbuburano ya bienine twambirire na mantu ya ugima buri utonga na thirikari mutumanto ethingia yori tukwithira igika mitaratara ningi kumatia ndwa ya kuthiria murimo jo twigite mpanga kaunti ya Meru na juni murimo jwa kansa kana nyimba akiaria Sara Kelemi na Jude Kiraho Kiarago ni bogete ati mutaratara ni jubati kwithira wiki kwithire kurina inya cancer centers cia gwithira na mbere uchunkuni kuthuya murimo jo kaumoka kuningi kutegera ninjira iriko injega cia kwithira ikirigita mirimo orira nabo baranabo ni arimi bore tukwithira bagitumira ndawa ira itina ugwati kere ugima bwa mire ya anto ni ripoti mutugi okiambi Jude Kirago mutongera gikundi kia gutetheria jiba murimo jwa nyimba kiri kaunti ka Thumba Janthigurune baikinyite ntere cia kiburi na nothimenti ni batetheretie ajika Thumba na into mwanya na nkuruki mbeca cia kubaringa nje kinyume abamo kuinyereka nene kumana na kuthangikwa ni murimo juju. Program iji uraithairwe kai to identifyaga barabe na cancer na barabe very needy barabe na obatu mono baraba tukomba kui feed that is batukomba we provide radio batukomba we provide na medication batukomba kuirira sha pa ibo to identifyaga na partners bara twethara twinabo na well wishers team baba bare aja tukabatetheria nikenda tumba ku ben challenge nikenda bateka lose hope nontu antu bara baingi barusa hope ke ine tuma ikabagitira maisha jao ko ikyo nontu twejere aja araba bonetie wendo na kinya kubawirigiro akiromba mwingi kwane baguchiumiria magita kwa magita kuthimirwo gima bwao kwithira murimo juru ni jora akagita jwa menyeka mapema onde umo baraborete na ikyo gitumi nkubera kankabera guti untu Murungu aremagwaniru na Murungu atireka kabara bari bawe bacokerwa ni ndao kiria kiri oi muntu athingatire watho bo daktari na buria kira muntu akwirwa akaria ethiri ndawa teiria wagita buria werwa witumire na njira yagirito gaitumira na Murungu akarungama daktari agutirita na Murungu agakworia antu bena perception yekuga mbati gweta kuthimwa ndaigwa pain ndaigwa mwiri jwe wiki lakini tafadhali muntu wonde we sawa kana we na thine mwiri no bati gweta ingi tweta wellness check up na ke package ya sha ina wellness package yu ora weta na ndike thoije ekuru ukageterwa pap smear egutega status of your reproductive health kana mantu ja uciari ugato kageterwa pap smear etega ketherwa wina cervical cancer kana cancer cia uterus kana cia ovaries kwina nyai ingi cia koro cia prostate na kwina general body check up na antu babati kugitarwa yo bonde muntu utajitwe na muntu wajitwe nikenda in case kwathora kwina any challenge tuge the cervical cancer ikenda kwathora stage 1 nyete ko nindi gwitwa uterus it is a very simple treatment stage 1 lakini rere kinyere stage 3 kinyere stage 4 neo kona ikienda mbuga treatment ya gwita the uterus na still ye karakara mono wone nyegeta go affect other organs actually around the uterus ja liver and the rest. Sara Kelemi murwirigite kia mubungu wa mwekuru aja kaunti ya Meru na uria kinyawa kugwatanite na ikundi giki akiromba thirikari ya kaunti ya Meru kwane bagwikira nene kiri uchunkuni na kumenya kaumu na gitumi gia kuongereka kwa makarika ya kansa Meru sachi kweta kuona ni tonto Meru county
kwethira na more cases ya cancer yonto woni imbethaira ndi chaplain in Kenyatta University Referral Hospital ke wondira cionthe mbithabambithaira ni Amiru ibo boyura cibitari kuma pastors, reverend, fathers waita cibitari wibonka withaira tutiamenya kiumo kia kansa ini nio tutiomba kumenya tukethe tutikubwithia research mono akiromba thirikari nene thirikari ya kaunti ya Meru amwe na antu ba wendi wega kuona ne bagochoa mbeca cia kung'ana nikenda kumbithia uthuthuria bobo atukuwa ni thire equipped na tweta all the government ministries kenda bekira mbeca kuo no ntunya bukethe abwe na Cancer Research Center na bote na mbeca butumba kubwithia research no ntu research ni kwenda kwita antu beta in the village, so let all the private sectors na public sectors va finance you kenda inya twithira twina center twe kumenya treatment imbi. Kiripotera Meru TV kuma Kiburi na Northimenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Askofu wa kanisa Cianika Stephen Kalonyo na meneretie ikira augite ni kuongeleka kwa biubia mapema gatigati ka ana bashukuru akioria aciari igitenere ana barero thene gutigira ni bakwa mataro ana rira ba emishi njira ya gucokia roje kiri mukaro jwaru ni ripoti mukiri onkonja. Bishop Stephen Kalonyo ora wa kanisa Cianika kana National Independent Church of Africa atongoretie athinjiri bangi bangai ba kanisa ye ndi nibonanite kuria kwaniro kwa nonto makarikare ye mno Teresa Meru ana bari kumba kwithia bakiwacha yubia kuria na kuremwo ni witana mbere na mathomo yo bakiwende woi ni njira imwe yocokia nthi na nyuma na indika itakara na baba komba kwithia batiwita skuru na bairiri korwa untobo bukethia bwicokia kuntu na nyuma notia na bakethira bathomi no tire mongo yoyo embe yokomba kwithia yeta na mbere yakiwa mno Teresa Nyambene no ntoni kutongorete na makarika ya na banu nuko wate yubya kurea na utaskuru ende no yoteli nyuma na thainde kinyeta kaita koryo asiari atongoria na ntu bombe kwithia ni bakunura metho na kuria ntaira ya mantu ya kenda kethera ni kutana na bana kubunira mite kenda bomba kwithia ni bakwebana na mpanga iyi si yubya kurea bana ambele twena thenene na antu baikara yakabati kuona ana baba ni baina toana bara ingere munonya ambene kero kia Kenya inge yonde ira mimbe toana turatwe na mimba dene Kenya batutu tutongere tieto nene kaitene kau no wete kinya muno manto yako ni ndawa cia mbogita muno tonira ya lare hamwe na maua ni kusumbeta kwithirikio yura na nto baba ingi ni baba kwenderia ana ndawa iyi cia mbogita na baba ingi na baba kethira bakithuka kaitagara banyu ndawa iyi na ende kinya kire nto baba kwendia ni nto bakaritu ni atongoria na muno akiwa kire siasa barabaritene no nto muntu arumba kwithira akiwatwa ende atewiko kinya kotini no nto anene baba siasa ni bakwithia bakiringa thimu na kulokilia mtu uyo na utubobo komba kwithia bukithukia nthi na muno ana baskuru turero ndawa cha kulevya ira ingere lare na maoa ino watu bakwira kuma Kenya nge yonde na ili mabakalisha ikairao kena ikalare na maoa nende anto baruma nyere bako Nairobi bako Mombasa bakalare na maoa kwira ndawa cha kulevya heroin na bangi ile kuma Ethiopia na ndego yetu kilongete babu batakomenya twana tatweje turaire tubaine turaurere ana banda kai baraurere ana banda kai baate yerwe twana tatweje tuaterwe tuote na utore Nyambene itokoro badrikari no tutone twena thenene no twatu baba kwendia ndawa cha kulevya bonde baikandua ni antu bachiasa wali kedio mwao siasa amerere goro ayo hata muntu akadira thimo ni MCA akadire kawa ukadua no mwanga tokere turatu Nyambene tore ndawa cha kulevya tore ana beto kuona mimba baito ana na tore ana bataka gutewa. Kiripotera Meru TV kuma Kangete Gembe Central Mbita Mukiri Onkonja.
Musiasa Mithika Linturi na ililite kugwata mbaru Rais William Ruto akiuga ntaichie ni kira akuga ni gukunyanirwa kana kumtwa kimindo kia mugongo ni thirikari ya Kenya Kwanza ni Rais William Samoei Ruto akionania kuria kunganirwa kwawe ni kira kuga ni mpangaratano ya utongeria mpangaratano ya kiuchumi akilalamika guti na maendeleo mashinani akitana mbere kuimbiria na kuringa siasa cia murengo jwa upinzani kaunti ya Meru ni riboti thuraniri na gutarirwa ni Jeff Wagituma agitegera siasa cia one term ira citite na mbere kurura igitongerwa ni Mithika Linturi kaunti ya Meru. Nawe Mithika Linturi ure ni umwe wa atongeria banene kiamene kia DCP akiaria muthenya jwa narua ari ntere cha EAPC ntere cha Kainginyo North na ugite we ni umwe bara baretere utongeria buthuku bwa President William Ruto na kuga nandi agatumira into biawe na inya yawe kweberia utongeria buu na kinya kuromba nkome kire antu ba Meru na kinya nthiguru iji. So mimi nataka kuomba msamaha, niseme mimi nilichangia kuleta shinda Kenya, sababu yule ameleta shinda Kenya yule mtu mnajua, pia alinyang'anya askofu, alinyang'anya reverend, kila mtu, sababu ile time akisimama mbele ya hii mic kama ni Meru alikuwa ameshika Biblia. Aya wochwe kaide mwega hende siothe kaine mwega. Sasa tukampea nafasi akaingia, hatukujua ya kwamba alikuwa nyang'au ama fisi ambaye ilikuwa imevaa ngozi ya kondoo. Kwa hivyo tukajipata kwa hii shida. Lakini pia niseme ya kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu na ile nguvu amenipea na akili na uwezo, mimi pia nitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha hiyo shida pia nimechangia kuitoa ili Kenya iweze kuwa nchi sawa kuliko vile ilivyo. Nkuruki mutongeria uju na ugite kaunti ya Meru kaitite na mbere gutatwanya twa ngugi kiri thirikari nene na kuga kinya muthenya jwa igoro giti kia NCIC kirari Meru ende kinya kyo nikithirite gikieberua. Sababu mimi nimekuwa nikisema imekosa nafasi nyingi sana katika uongozi wa taifa, na tulipiga kura tukiwa namba 4 katika nchi yetu. Tumepoteza zaidi ya viti 20. And the last one we lost yesterday, ama hii Friday. Tulikuwa na chair wa NCIC, National Cohesion and Integration Commission. Tangu tuianze, sababu nimekuwa mbunge wakati tuliunda katiba na kuanzisha hizi commissions, watu wa kwanza kurepresent Meru alikuwa Professor Nakitile na Ituli. Muda wa miaka 6 ukaisha akaenda. Uhuru akiwa rais tukaletewa mwingine kureplace yeye ambaye pia alikuwa chairman, ni Reverend mzee wa kanisa anaitwa Reverend Kobia, alikuwa NCCK. Sasa naye anaenda nyumbani. Akienda nyumbani replacement hakuna. Huyo naye alikuwa chair ameenda. Florence Kajuju alikuwa chair wa ombudsman ilienda. So antu betu for how long twakiria bokuwa tukaria mantu ya anaturefuria katucura thirikari to ya visitors thirikari tucuite kantu baba uto yaturie thirikari nene thirikari ngire kutukura turie na yetu suite na yeti te kwa address mantu yetu. Hizi ndizo maswali ama ndio maswali mimi nauliza, ndio nasema mimi nayaongea na nitayasema. Akirikiria norotithirite kinya Governor Reverend Mutuma Kiara nundu gutingu giethirite agita na kuga thirikari yawe nandi ithirite gitia Meru nkunkuo na kinya kweja na mawatho kiri maabitha ba thirikari jati uthingata katiba. Yule naye aliingia sababu hata promise hakuwa naye na nini. Sasa nimesikia tukihangaika saa hii tukiwa huku sababu amechukua kazi ambaye pia hakuwa anaelewa na vizuri. Saa hii tukiwa na shida tukiwa sasa yeye yako ndege China, sijui Marekani, wapi akoane Mungu akienjoy. Time has come when we must think seriously as a county. Heshima ya Meru lazima tuirudishe.
Tumepata aibu kubwa, tunaendelea bila kufikiria, na heshima itarudishwa na mtu mwingine. Ni wewe uko hapa mwenye kupiga kura, na uangalie ni nani ambaye anayefanya, nani anaelewa kile anasema. Sema mtu wako na jitunde kwa mkuniene tukiherawa hata bantu tutamu ngapi, tutamu wote simishwe kufanya kazi nje ya sheria, sababu ukishurutishwa ufanye mambo vile sheria haitaki, utabeba mzigo. Criminal responsibility has no expiring date, sababu ujue vile kutaweza kuwa. I am told leo, hata nyinyi wazazi mwambie watoto wenu, over 200 officers from the county of Meru have responded statements kwa EACC, something that has never been seen before. Nkiripotera Meru TV, Mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau machibo kuma Tharaka ni barutite mukanajo murito kire aciari gwitigiria ana mierene gitenerere ambura na ramera ithirite ikimba ni nyuma ya makarika ja ana kwithira bagikondorua ni roje nandi kiroki ni boritie aciari kwithira amu bakia mataro ana igitenerere bare rutha irinjira ya gucokia thoni njega kire mugongo. Riboti idegara waigona Chibo wa location ya Marimante nora gitumi betete mbetwa shari kumenyerana bomono kagitani akabare misirutha kagita kitwengire cukuru itumenyereana betu kituma mirora minene no yejirite twina muro wa kadita twina muro wa dagana itumenyereana betu bamea bathi ya muro ni bonka ikagita kamburaka tutikaya guta ana betu no bagichoka cukuru tukotiana twina bo bacho bumaba moba kumba kurana wikana bo na mitino eriku twina ana betu Mangeruda ni twina ana betu uraruru beta roita muno ani bamenyero muno bonto benya kaita karuda iona babonda ramana banyali madeni makuru na to yo bali takaliutano please agabatariganire gwetambetwa akari na bara batari na kura kwebumere ko gwinge ugoje gwatane kenda bathura tongoria bara bakwenda tafadhali ugotena kura ithiguira mwaranyukwe ka muru anyukwe na dia gwate kura nikenda tumba guchinja maisha metu mara twethegirite kuringa kura 2027 Kwenda kitano kwa Marimante kwa Grekano na kana ginyangwa biri kitano ikione kwenda ngokite nambere ya kuregister usika kwa kura muntu ibudirikali kwenda kurinda barana babatare na ibanda bakero ko bandekire ko bigwata na barana baba wete bitonda nereta mobisi ni ko bumeria ko bido chiang agwangi mbuge ni ibande binge mono bicini tafadhali kwambira nchumene jirani ndi ubicini kuma nchumaine utiro ko mobicini ujire kibande gyaku nikenda gomba kuwata kura na wewe ko ungia tena kibande tafadhali na athi apply ara Marimante kwa unduma kana uko save registration kibande gyake kauma haraka muno kwini bande digida ubicini bande tafadhali daro bana bani baba ni muno budi yetu wala kukwenda mambo makubwa utiko kibande kumagechiga mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna narira ikundi bia akora bithirite bikiangaikia akari kuma gonto inyanterecia Trans Nzoia CS wakribodene Kipchumba Murkomen narutite mwerekera kire Inspector General wa Polisi Douglas Kanja akomatia ndoa ya kuthiri ikundi bia akora birabi kwangaikia antu. Nimesema maneno ya kuongea imekwisha. I have told the Inspector General of Police to send a special team wakuje hapa Kitale wafagie hiyo gangs ambayo imeumiza watu hapa Trans Nzoia. Mnataka tufanye namna hiyo? Na mimi nataka niwaonye viongozi wote hapa
Hii maneno ya kurecruit vijana, kuwapatia crude weapons, mavisu na kupikanisha na kuwapatia bangi must stop. Because Trans Nzoia is too important for us to leave it to guns and to leave to criminals ambayo wanasumbua wananchi hapa. Bwana County Commissioner, you know what to do with your county security team. Wacha kupembeleza mambo ya insecurity katika Trans Nzoia hii. Hao watu IG akishatuma special team, hao watu washikwe, wapelekwe kotini, wakirudi tena washikwe, warudishwe kotini mpaka Kitale ikuwe ni town ambayo inaleta heshima, ambayo wamama wanaweza tembea usiku. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Riboti ikaithira itukinyithie muthia yo yarato kumanganitie kuma maturene Mbita wa Kabu mutharimi kangushugire nkatho cia mwanya ni bwega nontu bako tuthura ingirutani na batu ikinyago ikinyaro kiro na ruha tukiringa ime ugeta kuraya itana mbere gukenera mibango na ipindi biratu ko banganitia kiri nyomba ya nteto ni bwega nontu bako tuthura na gutwethia irairi na gweta kathetuneka amiro kono gututhingatira kiri metando ya kinande at Meru TV Kenya kiriwe gututhingatira ukaithira ukiolwa kufollow kiri mitandao yetu ya kinande ithira uri na igita ririega.